Elfa! Elfa! Čudo crna granice. Mora da je u svemu bio u pravu, kad su svi bili protiv njega. Skromnijeg i jeftinijeg cara nije bilo od postojanja. Ne zaista. Svrtio si. Da to mu dođe glava. Čekam. Dođe mu. Care mali, a veliki.
Zdravo. Monsieur, oui, que de monsieur. Oui, c'est son très musicien. Naša Katarina, vojnje Oca i Sina i Svjatago Duha. Amin. Carica Katarina II. Crnogorci, kapetane Tanoviću. Kuda? Kuda ćete, kapetane? Ubiše cara Petra III. Idemo da osvetimo našeg zaštitnika. Ma ne luduj. I ti si u opasnosti, Tanoviću. Ovo je prevrat. Padat će glave carevih prijatelja. I ko zna šta je s carem, zato bježi on u tvoju Crnu Goru. Tako se zove, ako se ne varam. Ko ste vi? Kogod bio da bio u pravu je, kapitane. Bježimo odavde. Krećimo. Za mnom! Ustaj! Ustaj! Stigla pošta. Piši, kolega. Broj protokola u dolasku 7643. Strogo povjerljivo. Na ruke vrhovnom Sotoni. 7643. Hitna poruka od agenta prvoga reda. Ubijen je car Petar III. Petar III. A kako je smaknut?
Nema kako. Tu piše, ubila ga carica i crkva. Moram lično odnijeti ovo pismo. A ti gledaj da mi nisi zaspao. Jel jasno? Jasno, šefe. Šefe, zamolite dolje da nam pošalju uglja. Što je? Hitna poruka za vrhovnog Sotonu. Idi. Hitna poruka od agenta prvog reda za njegovu ekscelenciju. Ekscelencijo, vaša ekscelencija. Govorite. Izuzetno hitna vijest za vašu ekscelenciju. Agent prvog reda moli vaše instrukcije. Katarina je ubila Petra III. I popila se na prijestup pod imenom Katarina II. Okupite vijeće. Iznenadno ubistvo Petra III. Može da poremeti ravnotežu na zemlji i to nas prisiljava na brze odluke. Naime, crkva će preko Katarine učvrstiti svoje pozicije u narodu. Mi se apsolutno moramo umiješati u te događaje i tako natjerati naše neprijatelje
da se drže podjele utjecaja pola nama, pola njima. I zato oglašavam, nema mira između nas i crnomantijaša. Vratit ću im istom mjerom. A sada, gospodo, evo plana. Pozabavit ćemo se jednom naizgled beznačajnom zonom. To je Crna Gora. Nju je Petar III. Pomagao i podržavao njenu nezavisnost u borbi protiv Turske imperije i Venecije. Zato je u Crnoj Gori bio veoma omiljen. Mi ćemo poslati u Crnu Goru jednog našeg agenta koji liči Petru III. Što je moguće više. Takav agent će lako biti prihvaćen u Crnoj Gori kao car. A kada svijet bude saznao da je car Petar III. Ipak živ, mi ćemo ga moći vratiti u Rusiju kao cara i tako ponovo uspostaviti poremećenu ravnotežu. Da bi u svojoj misiji potpuno pridobio Crnogorce, on se mora još žešće boriti protiv Turske. I u tom smislu obezbijedite mu svaku pomoć. Da, dobro, da, to i Rusiji ide u prilog. Mašala. Mašala. Ali ne zaboravite vi, Rusi, da Turska ima stare račune sa Crnom Gorom. Sada je za nas povoljna prilika. Molimo da je do kraja iskoristimo. O tome šta odgovara ili ne odgovara o našoj opštoj politici na zemlji, Kamelek, o tome samo ja odlučujem. Jasno? Onaj crnogorski kapetan Tanović vratio se iz Petrograda u Crnu Goru, zar ne? Da, tako nam je javio tajni agent prvog reda. A imamo li neku sliku tog Petra III? Da. Svakako, u arhivi. Aleksandar, Nikola, Stefan, Šćepan. Tako će se zvati, to je crnogorsko ime. Genijalno! 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 Znate, kada vođa počne da prihvaća laskanje, on čini prvi korak u vlastitu propast. Jasno? Jasno. Kao vaš cijenjeni šamar. Javite agentu prvog reda da se hitno prebaci u Crnu Goru. Na izvršenje. Trgovci, generali, kurve, pomoćni kapetani. Mali, donesi mi Petra III. Ekscelencijo, izvinite, carevi su gore, u posebnoj evidenciji sa njihovim dojnicima. Ekscelencijo, Petar III. I njegovi dvojnici. Poslati u Crnu Goru agenta koji samo liči Petru III. Ipak je to veliki rizik. Da, rizik, ali sreća čini politiku, dragi moj. Da, Soto nam mu pomogao, ali neće mu biti lako.
Odličan. A zašto je vlast crkve na zemlji nepravedna? Ko zna? Hajde, ko zna? Daj ti. Da bi vladala ljudima i državama, crkva propovijeda postojanje Božjeg suda, vaskrsenja mrtvih, seobu duša u nebeski svijet. Ciljem je da nama oduzmu naš dio vlasti nad ljudima. Međutim, zna se, Satana je Bogu ravan i oni su dva jednaka upravitelja svijeta. Dobro, sjedi. A ko će nam reći kako crkva ostvaruje svoju vlast na zemlji, a kako mi? Ajde ti. Isto kao mi, radi sve na prevaru, petlja se u državne udare, služi se vojnom snagom, raznim špijunima i policijom. Ajde, nastava je gotova, idi. Jarče moj, kako si lijep. Kako imaš važno lice, lijep si poput cara i bit ćeš car. Ja? Petar III. Ma. Da, Jarče moj. Car. Velika je moć, Satane. Velika je moć, Farfa dolazi. Pobjedit će Farfa dolazi. Pobjedit će Farfa dolazi. Nisi ni sanjao ovakvu priliku, tako važna misija. I to samo zbog toga što imaš takvo lice. Ne takvo lice, budalo jedna, već ono Petra III. Sigurno u sebe, dostojanstveno, aristokratsko. Obuci se već jedno. Ne, neću da idem. Ne ide mi se. Zašto me ne pošalju u Englesku, Francusku ili Veneciju? Neću da idem u tu malenu Crnu Goru. Ali ideš samo na godinu dana, Farfa, prokletinjo moja. Misli malo na karijeru, misli malo na mene. Kada se vratiš, više nećeš biti nekakav učitelj, učo. Bićeš visoki funkcioner. To je konačno prava prilika da me usrećiš. A tako? To mi je tvoja zahvalnost. Da nije bilo mene, spalili bi te na zemlji kao vješticu. Ja, Farfa, sam te izvukao, čak i oženio, a bila si drolja. Ne, nisam te htjela uvrijediti, Farfa. Ja sam uvijek bila sretna s tobom. Ti si tako dobar i voliš me, znam. Farfa. U redu, idem. Ali... Na posao, pustaj! Hajde, Marvo Popovska! Pustaj! Na posao! Bržaj, dajte! Ja, ne za Boga, ne! Boga pominješ, Boga! Evo ti Boga, na! Smure Bože, ajde vrše! Uraj! Muci crnovatjaši, niste na zemlji! Uraj! Što bih ja bila srećna da mene pošalju na taj sunčani Mediteran. Da ponovno osjetim sunce, čujem pjesmu. Blud, blud. Tako. Zavidim ti, Farfa, Crna Gora je divna. Bistra jezera, planine, rijeke. A more? Ah, more, baš ti zavidim. Justina, on već dugo nije bio u misiji. Od 4. stoljeća. Sjećaš li se, Zefira, kako je bilo lijepo bludničiti u doba Rimljana? Meni se opet ne ide. Dugo je to godinu dana. Farfa, dosta! Dosta! Agent 3. klase Farfa. Misija na godinu dana u Crnoj Gori, a zatim na carski položaj u Rusiju. O, veoma delikatan zadatak. Čestitam. Hvala. Dakle, Pelin, Kantarida,
Ražena glavica, mandragola, macina trava, kaloper. Bacač vatre. Donesi! Zašto su baš izabrali Crnu Goru? Mala država sa strateškim položajem, narod lakovjeran, imaju jake veze s Rusima i uvijek s nekim ratuju. A, tako. Bacač vatre. Isprobaj, tako je pravilo. Duni. Tamo! Budala. Jače! Justina. Ne boj se, bit će sve u redu. Četiri crne svijeće i Aronova strijela koja se pretvara u zmiju. I nju isprobaj, tako je pravilo. Ne treba vam to. Snaći će se on već. Srećno. Ajde, diži vuci. Guraj crnomantijaši. Farfa. Na posao, ustaj! Vuci, Bože Božje, vuci! Ajde, brže guraj, ajde! Srećno. Budi hrabar. Guraj, Marko Popovska! Guraj! Okleste ba ljudi! Ova izjada, jedva živu glavu donijesmo. Čoči, jedan po jedan. Ko je ovama ko ima? Okle bježiš, dobri čovječe? Ja, žena i dvoje djece iz Metohije. Ajde, prolazi. Bog te blagoslovio. Hvala, oče. Hvala, oče. Piši, đakone. Domaćin, žena mu i dvoje djece iz Metohije. Čiji? Ajde. Prvo žene i djece. Ja sam Stanko Palikarda, a ovo je moja kći Elfa. Bježimo iz Grčke. Iz Moreje. Neka te Bog blagoslovi. Hvala. Hoće blagoslovi i nju. Elfa blagoslovena budi. Ajde, prolazi. Sljedeći. Ajde, bez gužve. Polako, ajde. Ima li ko za Cetinje? Ajde, čujete li? Ej, ti. Jel ja? Ti. Dođi ovamo. Kud si krenuo? U Crnu Goru. Izvinite, dolazim iz daleka. Ajde, čoče, ne moraš se izvinjavati.
Kako se zoveš? Farfa, odnosno Šćepan. Ja sam travar i liječim narod. Travar? Da. Dođite malo ovam. Dede, pokaži mi te tvoje trave da viđu. Kaloper? Macina trava. Pelim protiv grčeva u stomaku. Ražena glavica. A čemu služi ova? Za pobačaj. Znaš li ti da to Sveta crkva zabranjuje? Jesi ti hrišćanin? Daj očenaš. Daj. Daj očenaš. Iže jesi. Iže jesi. Iže jesi. Na nebesi na da nebesi svjati da sja. svjati sja. Da svjati sja. Iže... Straža! Ovaj ne zna očenaš. A da ne znam ga ni ja, đakone bogoni. Slušaj. Pođi sa mnom. Penji se. Odvezu i gaće sokole. Ali zašto? Pokaži onu rabotu da vidim jesi li tučin. Veži gaće. U redu je, nije obrezan. Hrišćanin je. Ide. Odlazi. 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 U tajnoj sam misiji. Idi. U redu. Pozdravio si me, sad idi. Idi. Bježi. Ovaj travar nije mi sasvim u redu. Ajde. Idi. Braćo i prijatelji, smrt cara Petra III, Bog da mu dušu prosti, donijela nam je velike nevolje. Turci ani Mlečani neće mirovati. Dok je Petar III bio živ i pomagao nas, oružje slao i štitio, mogli smo se odupirati. Zucka se da nije ubijen. Ima glasova da luta nekud po svijetu. Kamo sreće Markoviću da je tako. Ko srećniji od nas Crnogoraca? Naš gospodar i vladika Sava jeste dobar i čestit, ali je star. Ne može ni dvije povezati. Ne govori tako o našem presvjetlom vladaru Savi Petroviću. Na kraju krajeva on je još uvijek živ. Ma ne rugam se ja starom vladiki. Nego se pitam šta će biti sjutra, ako na račun Crne Gore ona kurva od Katarine legne u krevet s turskim sultanom. Neka vladika da blago koje drži u manastiru. Valja nam pod hitno kupovati oružje i municiju u Kotoru. Ne može se tako vladati. Misli li on da se zemlja brani čutucima i kamenjem? Dozvolite, presvjetli. Šta je? Kapetan Tanović, ovi, hoće da vas svrgnu i kako ih je Bog dao i ubit će vas. Hoće. I ubit će i pokreće. Hoće satanski sinovi. Sve bi potrošili za ono što smo stekli godinama.
Daj još jedan glavu, pazi glavu. Majko. Raziđite se, žene. Ajde. Ajde. Žvači. Žvači. Tako. Ozdravi. Ozdravi. Tako. Tako. Ozdravila si. Ozdravila. Ozdravila. Gdje si? Ozdravila si. Gdje si? Ozdravila. Hvala. Ruke mu ne. Daj da ti ruku poljubim. Daj da klekneš. Ovo mi je zemljak iz Moreje. Ne govori od rođenja. Majka ga vodi od sveca do sveca, ma ništa ne pomaže. Molim vas, pomozite malom Filipu. Reci Šćepan. 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 Gospode Bože. Šćepan. Reci Elfa. 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 Sine moj mili. Hvala ti. Hvala. Evo. Sine moj. Gospode Bože, je li to on? Je li to car Petar III? Može biti. Stranče, ko si ti? A liječim bolesni narodi, nije važno ko sam. Ko ste vi? Ja, vladika i gospodar Crne Gore. Takav? Ti? Drugčije sam zamišljao vladiku i gospodara ovog borbenog naroda. Razočaran sam. Narod je bez vladara kao stado bez jarca, bez pastira. I vi ste stvarno vladar Crne Gore. Anatemate, nestani! Nestani, ništario poganska, nestani! Odlazi!
te volji, sine, odlazi. A crkva uvijek vidi đavola tamo gdje ga nema. Odlazi! Kako i treba. Ti dobro nam Dobro si, otresi, dobar si. Dobro ti došao. Dobro i rekao. Čudotvorac! Čudotvorac! Gospodine, ako biste se udostojili i prihvatili moje gostoprimstvo, za mene bi to bila velika čast. Pogotovo poslije ovako dugog puta, jel te? Vi ste dužni mojeg poštovanja. Odista osoba sa kojom... Vi ste toliko slični da ja sam srećan. Nudim vam svoj skromni dom. A gdje je vaša kuća? Tamo. Velika su Božja djela, moj gospodine. Caru moj. Ja sam kapetan Marko Tanović. Zar se ne sjećate mene? Dragi moji vjerni kapetane Tanoviću, očito je da mogu računati na tebe ko što ti možeš računati na mene. To je dovoljno, gospodaru. Ne kažite više ništa, caru moj. Vaše prisustvo ovdje govori mjesto vas. Ja poštujem vašu tajnu. Uvijek ste pomagali Crnu Goru. Da, jesam. Hoću da kažem da ja znam zašto ste vi ovdje. Krenimo u moj dom. Izvolite. Došli ste u pravi čas. Zbog toga sam i preduzeo ovo dugo putovanje. Spremi kamaru za gosta, brzo. Sve u redu. Kapetan Tanović je povjerovao. Misija je uspješno počela. Ma ne radi samo preko kapetana Tanovića. Obraćaj se narodu. Ti sada moraš da misliš i djeluješ kao pravi političar. Jasno? Nauči ovaj govor. Odmah počni da istupaš. Stvari su vrlo hitne. Oprostite. Ja sam mislio... Ma šta si ti mislio?
Zovi me samo kad ti je teško. Budi samostaran. Ponaša se kao budala. Došao sam među vas jer vidim mnoge nesloge. Niti se ja bojim mirisa tamjana. Još 2 dunje nijesu zrele. Ja idem prema velikoj mudrosti. Ne ispitujte tako veliku tajnu ko sam ja. Evo svježe ribe, ljudi! Radost! Ja ne mudrujem i ne kadim tamjanom. Ova trava je za očni vid. Ja pomožem gdje ni crkva ni Bog ne mogu pomoći. Ja ne prosipam prazne riječi. Priđi, ženo. Uzmi. Uzmi. Ova trava liječi grčeve u stomaku. Ova je protiv glavobolje i one bolesne umom. A ova trava je za djevojke tanke krvi u kojima nema djevojačkog žara. Ova je protiv kostobolje i da te zub nikad ne zaboli. Ajde, narode, darujem zdravlje. I ne gledajte u nebo, već u mene. Ja vidim daleko. Ja proričem. Ja sam nada i spas za sve... Stavljate nas pred svršen čin. Ali nećemo dozvoliti da nas ta budala preigra. Iako kažeš da je on glavom car Petar III. Neki vam čak i vjeruju. Uvjerit ćeš se i ti u to. I to brzijeg dana. Markoviću. Sve znam. Ali ne znam ko vas to potplati da varate ovaj narod. Kome ti to reče? A? Vuci riječ, Markoviću. Ne povlačim, Tanoviću. Naprijed, Markoviću, stara kućo! Udri! Udri! Ajde, udri! Naprijed! Udri! Udri u nekrsta! Kapetane Tanoviću, vrati Handžar u korice. Šta čekaš, prijatelju, vrati Handžar u korice? Naša krv može se prolijevati samo protiv Turaka, a Turaka je mnogo. Pomirite se i poštujte jedan drugoga. Tebe, đakone, treba kazniti jer nagoniš narod da se prolijeva bratska krv. Luciferu, nestani! Da Bog da te zemlja progutala i neka te sažeže vječna vatra pakla. Nestani, đavolji sine! Nestani! Odlazi! Ne budali, đakone! Lupež, kriljem te! Ne bojim se ja mirisa njihovog tamjana, ni njihovih anatema, ali crkve se boje ovakvih kao što sam ja. Ja sam došao među vas jer među vama vidim mnoge nesloge. Moje oči vide mnoge bolesti i siromaštvo, a crkve kažu da je to od Boga dato. Ja idem prema velikoj mudrosti i znam da nema pravde osim narodne. Još 2 dunje nijesu zrele, ali će uskoro. I ne ispitujte tako veliku tajnu ko sam ja. Znamo mi ko si ti i znamo da si zbog nas došao, prijatelju stari. Presvijetlo naše blagorodje. Živio car! Živio!
sam došao, prolazio sam. Šanstvo, za Boga, na što me prisiljavate? Jadna ja. Bože, pomozi mi. Tamo odakle ja dolazim, čim se sretnu muškarac i žena, odmah rade one stvari. Šanstvo, vi se ne možete oženiti sa mnom. Vi ste car. Car može da učini sve što želi. Može se oženiti s kim hoće. Uostalom, ja nijesam oženjen. Slobodan sam ko divlji jarac. Kunem ti se da ću te oženiti. Dajem ti riječ. Čime se kunete? Ne znam, reci ti. Ljubavlju i Bogom. Ljubavlju? O da, ljubavlju. I Bogom. Bogom sa Vahodom. Da, vjeruj mi da ću te oženiti. Visočanstvo, vi ste nam došli u posjetu. Meni i moje kćeri. Kakva čast. Priča se u narodu da ste car od Rusije. Kažu, otmjen je. Zna da liječi, može da utješi. Sretan je ovaj narod što ste došli. Sjete. Visočanstvo, nikad do sad nije bilo većih užasa. Pakao je raj nebeski prema ovome paklu na zemlji. Pred mojim očima kuća mi je gorila. Sina i ženu Turci su u oganj bacili. Pitao sam Boga zašto me kažnjava. Pitao sam sebe da li sam nekom zlo učinio. Nisam. Recite mi vi, dobri čovječe, da li će ikada doći kraj ovim patnjama? Primili su nas ovdje kao svoje najbliže. I hvala im. A šta ako sutra sile pakla i ovdje umiješaju svoje prste? Nije mi za mene. Živim zbog nje. Za njenu sreću. Ako ikad dođe. Oprostite, veličanstvo, znam, svima nama je teško. Ali eto ja ne mogu da savladam bol. Živjeli? Za vas, care, kojeg nam je sam Svevišnji poslao. Za vaše zdravlje, da nam budete srećan i vesel. Pitali ste, gospodaru, od čega narod najviše strahuje? Pa, Bogom je od svega, jedan od drugoga i od velikih sila. Mlečana i Turaka, a zemlja nam je posna, treba se oko nje saviti i mučiti. A mi umjesto motike stalno u rukama pušku držimo. Ali mora se priznati, kapetane, ovo vino vam je izvrsno. A vino je iz crnice, a hljeb iz brda. Ali toga je svega malo. Baš zato je i dobro. Eto i vas je malo, šaka naroda. A to je dobro. Čak bi vas uvijek s vremena na vrijeme trebalo pa malo uništavati. Nemoj tako, gospodaru. Nisam zlo mislio. Samo tako da bi vas držalo u ovom vašem čojstvu i junaštvu, kako to vi kažete. A ja pravo da rečem i ne znam kakva je razlika između jednog i drugog. Kakva? Kući, oni što su dolazili s darovima da ti oni pripoznaju za cara, ovako kažu. Junaštvo je ono kad ja branim od sebe od zla u drugome. A čojstvo je kad ja branim druge od zla u sebi samom. Znači, od zla u meni. Pa, gospodaru, to je... Hvala gospodu Bogu, stigao je knez Dolgorukov iz Petrograda. Doveo je kozake. Došao je kralj Šćepanu. Gotovo je s probisvijetom. Gotovo!
O, hvala ti svevišnji. O, Bože. Hvala ti. Žao mi je što vam prekidam večeru, ali vam moram saopštiti hitnu vijest koja će vas možda malo potresti. Turci? Ne, Turci. Rusi. Vodi glavom caričin miljenik knez Dolgorukov. Prijatno. Šta da radimo, vaša visosti? Primit ću ga. Da li ste vi lično poslali Galupčika? Da, kneže. Ljudi vjeruju da je taj probi svijet car Petar III. I u manastir se uselio đavolji sin. A narod ko narod. Oče cara, pa makar i lažnog. Narod hoće i vjeruje. Presvijetli kneže, učinite ko velika sila, da stvari budu ko što su prije bile. Ja sam nemoćan, jer ga je ovaj pustopašni narod prihvatio za cara. Spasiba. Za mnom! Božjom milošću, mi, Katarina II, najuzvišenija i najmoćnija carica Sferosijska, ovom carskom gramatom poručujem. Od vas, Crnogorci, zavisi spas vaše domovine. Dok je još vrijeme i dok su otvorena vrata našeg milosrđa i naklonosti, očekujemo da ćete samozvanog cara Petra III imenom Šćepana u okove staviti i protjerati iz Crne Gore. U protivnom, mi ćemo se naći u nužnosti da vas lišimo pokroviteljstva i svake naše milosti. Ako pak ne poslušate, bit ćete dobrovoljni krivci za propast crnogorskog naroda, nad kojim visi mač od Mletaka i Turaka, ali naš još uvijek ne. Ovo je izdan u našem prestolnom gradu Sankt Petersburgu po ukazu njezine imperatorske veličine, carice Katarine II. Hvala, kneže. Vas će car Šćepan rado primiti. Ali prije toga morate narediti svojim vojnicima da se povuku do dna hodnika. Ne izazivajte krv. Vojnici, odstupite. Odstupite! Dragi moj, ti zbilja misliš da ja vjerujem da si ti Petar III? Travaru, protuho. Probit ću te kroz sami pupak. Skitnico, još ćeš zemlje zavaditi.
Spalit ću te. Učinit ću sve što želiš. Sve. Evo što ćeš učiniti. Umjesto carice, potpisat ćeš da me priznajete za cara. Spasiba. Ako to nećeš, tu ćeš glavu ostaviti i tu će ti ostati kosti. Hoću. Objavi da si noćas moj dragi gost. Dobro. I najavi vaš odlazak u zoru. Vojnici, noćas pijemo za cara Šćepana. A ujutro odlazimo. Nećemo A ja sam bio u Petrogradu. Ja ljublju, ja sam ti bio u Petrogradu. Ti Petrogradje. Crnogorci, što takvoje? Bonaparte. Dobro večer. Dobrodošli. Dobro večer. Sjednite. Šta je, oče? Čuo sam kada se Šćepan s knezom dogovorio. Oženit će, kaže, rusku princezu, a vjerit će se preko punomoćnika. To može viši državni interes. Treba bježati odavde. Bježati, a onda će i njega đavo neđe odnijeti. Prokleta varalica. Nemoj, Čeli. Oče, neću da živim. Znam, kćeri, da ga voliš, ali grijeh je dići ruku na sebe. Neću. Nemoj, Elfa. Oče, pomozite. Postoji neko mnogo viši od cara. To je crkva. Ona bi bila počašćena da tvoja kćer postane njena službenica. Monahinja. Oče, dopusti, oče, molim te. A neka bude. U ime Beganu Melije, ja si Lihtar Mahmud Paše, i u ime sultana, sina sunca i rođaka mjeseca, poručujem vam, ako nam do sjutra ne predate vezanog Šćepana, koji vas je pridobio za stvari bez cilja, spalit ćemo svaki pedalj Crne Gore. A ti samozvani care Travaru, koji buniš narod protiv moćnih carevina, bit ćeš nabijen na ražanj kao ovan. Ako tako ne bude, eto naše vojske sjutra uzoru na Cetinje. Ovoga puta nema vam ni nade ni spasa. Ne očekujte pomoć ni otkuda. Svi su digli ruke od vas, i Rusi i Mlečići. Biće onda ovdje u ovom kurjačkom gnijezdu postavljeni mnogi koci. Čujte, Muhadaru. Ovdje među nama nećete naći nikog ko će da vam ga preda. Čekamo vas u zoru, Šćepana ne damo. I poručite svijetlom Beglerbegu Rumelije da je Šćepan po volji crnogorskih glavara. Ne hvalite dan prije zalaska sunca, ni mač prije kraja bitke, ni tog vašeg samozvanog cara. Allah mi je svjedok kao i ne da sam sultanovu poruku prenio od riječi do riječi. Ja! Vi me odista nećete predati. Ne mi. A zar bi ti nas ostavio? Ljudi smo, braća. Šćepane, care, nijesmo krvnici.
Zdravo, Farfa. Jesi li dobro? Da, dobro sam, a vi? Ne smijemo gubiti ni časa. Turci će navaliti u zoru, a onda... Pa ništa. Turci će napasti i popaliti Crnu Goru. Ali ti imaš dovoljno vremena da se vratiš dolje. Ma kuda? Kuć. O, pa ti se nijesi zaželio svoje Justine. Ako hoćeš ovdje da pozdraviš nekog prije nego što odeš, čekat ću te ja na cesti. Ali ne mogu tek tako otići i ostaviti ovaj narod koji me tako zavolio. Slušaj, Farfa, promijenili smo plan i napravili politički zaokret. U Rusiji naše stvari sada dobro stoje. Petar III nam više nije potreban. Savjetujem ti da odmah kreneš. Politika. Ne. Ne mogu. Sutra Turci kreću na njih. Ma o Crnoj Gori ne razbijaj glavu. Neće joj biti ni prvi ni posljednji put da je popale Turci. A narod? Nijesu me htjeli predati Turcima. Oni su drugačiji nego što sam mislio. Farfa, ne zanosi se narodom i zemaljskim stvarima. Budi poslušan i odan. Kreni dolje. Ovaj put ja ne mogu izvršiti naređenje. Ja ostajem ovdje. Nešto se dogodilo u mene. Nešto. Farfa, u povjerenju, ako ne izvršiš ovaj zadatak, naši će ti oduzeti moći. Postaćeš običan, smrtan čovjek. Bićeš kao svaki otpadnik, surovo kažnjen. Neću. Molim pomoć. Turci dolaze. Oduzeli su mi moć. Mogu ja i bez njih. Kapetane Tanoviću! Naredniče! Kapetane!
Živjeli vi, moja braćo, koji ste me danas izabrali za cara. Koliko puta su mi tuđi um i tuđa volja govorili da idem drugčijim putem, ali ja to nijesam htio. Izabrao sam sudbinu običnog čovjeka i zbog toga sam danas srećan. Ja mali, najmanji među vama, jer svako je veliko onoliko koliko može biti malen. Tako me uči narodna mudrost. I ja sam evo prekriven svilom, draguljima, a većina od vas nema ni ono što je najosnovnije. Uzmite ovo, Tanoviću. Odakle ovo? Odakle ovo? Od vaše muke i ono pripada vama. Živio car! Živio car! Živio car! Živio! Dajte moj proglas. Mi, sav narod crnogorski, preko mene, vašeg sluge, cara Šćepana Malog, oglašavam svoju slobodnu volju. Crkveno i bogataško blago ima da se upotrijebi za izgradnju škola, puteva i svega što narodu koristi. Je li to vaša volja? Jeste! Idimo! Jeste! Ajmo! Tako je! Za prolijevanje bratske krvi, za sijanje razdora i nesloge među narodom, proglašavamo smrtnu kaznu i razor doma. Je li to vaša volja? Jeste! Tako je! Je li to vaša volja? A sada preporučujemo svima i svakome, to jest presvjetlom ranijeru dužnom letačkom, moćnoj Katarini, sinu sunca i rođaku mjeseca sultanu Ahmetu, mudrom Luju, francuskom kralju, prečasnom caru Josipu Austrijskom, da ne pružaju krvave ruke put male, siromašne Crne Gore, jer ja, Šćepan Mali, poručujem silama neba i silama pakla, bit ću dobar s dobrima, a zao sa zlima. Šćepane, care, mi smo ovom kršu vječito jadni, bezvodni, žedni. I mi i naša stoka. Zaboravio si, care, na bistjerna i pojila. Tanoviću, zapiši i to. Do zime u svakom selu napraviti bistjerno i pojilo. Hvala ti, narodni care. I ne zamjeri. Živio narodni car! Živio narodni car! Visosti, treba da potpišete neke naredbe za uzgoj loze, za puteve i odgovor na pismo Dubrovčanima.
Teško mi je, Tanoviću, bez nje. Ali Elfa je kaluđerica, zaboravite na nju. Vi nijeste običan čovjek, vi ste car. Da, car, Tanoviću, car, ali čovjek koji voli. Običan. Stani! Što je? Što hoćeš? Naši su spremni da ti oproste tvoju neposlušnost. Ali sada se moraš vratiti. I to odmah. Oprostili su mi, kažeš. A što su mi to oprostili? Što sam počeo da mislim vlastitom glavom? Što neću više da služim vašim paklenim namjerama? A, zar tako, Farfa? Pa ti si otpadnik. Izgleda da si počeo nekom drugom da služiš. Da, služim. Ali ne vama. Vama više ne. Stvorili ste Džingis Kana, Nerona, Atilu. Svi se vi hranite ropstvom, a pojite mržnjom. Hoću da živim slobodno. Gotovo je, prekidam svaku vezu s vama. Požalit ćeš zbog ovog, Farfa. Požaliti. Platit ćeš to, Farfa. Platiti. Slušaj, špijune, da te više ne vidim u Crnoj Gori. Znam gdje se uputio, Šćepane, i hoću da te obradujem. Odlučili smo da blagoslovimo tvoju ljubav prema Elfi. Ko ste vi? Ja sam predstavnik svih crkava. Kad već nećeš s paklom, Šćepane, narod koji te voli privedi k nama. I zato ćemo te bogato nagraditi. Ne, neću. Ni tamo se ne bih osjećao slobodan. Ma ne pišaj uz vjetar, Šćepane. S istim žarom se boriš i protiv pakla i protiv crkve. Odlučio se za nešto treće. A trećeg na zemlji nema. S nekim moraš biti. Odluči se za jednu stranu. Dogovoreno je. I evo ti zlatnici. Sve je ovo tvoje. Radije ću se držati evanđelja. Pa neka bude Božje ono što je od Boga, a carevo ono što je carsko. Farfa, ludi Farfa. Moramo najsurovije kazniti tog malog otpadnika. Spriječiti ga da na zemlji remeti red stvari. Jer to je najopasnije. To može pružiti loš primjer i drugim narodima. Neka to izvrši Justina. Ona ima ličnih razloga za to. Pošaljite sa njom i onu bludnicu Zefiru. Elfa. Zašto si pobjegla od naše ljubavi? Ja sam se zakaluđerila kad sam čula da će vaša visost da se oženi. Ko ti je rekao tu izmišljotinu? Oštro ću ga kazniti. Platit će mi glavom. To će biti prvi koga ću objesiti.
Ne izgovarajte riječi osvete na ovom mjestu. Pomirimo se našom sudbinom. Sada ja upravljam mojom sudbinom. Elfa. Elfa, jesi čula nešto? Ne. Hej, stražar! Ovdje sam. Dovezao sam 2 dame, dolaze iz Venecije. Nose pozdrave i darove njegovom visočanstvu, caru Šćepanu, od preuzvišenog dužda. Hija, hija! Kako meni svijet sada izgleda, teško je to shvatiti, Elfa. Niko me ne pita odakle sam došao, ni kakvog sam roda, ni koljena. Znam, sve sile su protiv mene osim naroda. Jer ja propovjedam onu narodnu. Ljubavi i slobode nikad nije dosta. Pogledaj đubre Zefira. Odakle ovdje? Ko vas je to poslao? Dobro veče. Dođite, đakone. Čuo sam da ste došli iz Venecije.
i da ste donijeli darove tom lažnom caru, tom probisvijetu Šćepanu, njega crkva nije priznala. Ovog puta su naši interesi isti. Unosi nemir. Svima taj Šćepan smeta. Da, gospođo. On je Sotona, Lucifer. Da je Lucifer, lako bi se vi s njim dogovorili. Recite igumanu da mi dovede Palikardu, a ostalo prepustite meni. Igumane, dovedi Palikardu. Zefira će vam sve objasniti. Baš mi je drago. Sve ću vam reći. Moramo ubiti Šćepana. Moramo ubiti Šćepana. Moramo ubiti Šćepana. Moramo. Gospođo, ovo je Stanko Palikarda. Đakon je tamo, dovedite ga. Dolazim s najboljim namjerama. Ja sam Justina. Šćepanova žena. Žena? Da. Grdno je prevario vas i vašu kćer. Moja kćer je u manastiru. Dođite da vidite. Pogledajte. Ubit ću ga. Ubi ga. Osvetimo se, prijatelju. Primamo grijeh na dušu zajedno s tobom. Neću grijeh na dušu svoju. Neću grijeh u ime Boga i Svete crkve. Neću grijeh, ja sam sluga Božji. Ja ne ubijam. Neću grijeh. Samo Bog može uzeti život. Samo Bog može uzeti život.
Štefane, care, farfa.